Kama mnavyotuona hapa ni mtumishi kwa Eliona TV. Sasa niko na mgeni hapa na yeye tunataka tumkaribishe ili akusalimie. Akipenda kukusalimia kwa Kirundi, hata kwa Kiswahili, hata kwa Kiingereza, vyote tunajua kama na yeye anaweza. Si mwingine atakwambia jina na yengine tutazungumza. Karibu sana. Asante sana. Turabaramukize bakunzi ya Eliona TV. Kwa majina naitwa David. Mimi ni msanii, nafanya movie hapa Burundi na Kongo. Tuko na David hapa kwa Eliona TV. David, watu ambao wanakuona, najua kama kuna ambao unafanya yani kazi, na kazi yenyewe kunafanya ni kazi gani? Tulisikia ya kwamba kama kuna vitu, kuna nani ushatoa kama ni filme, unaandaa filme na kuna pati moja ishatoka. Hivi unafika wapi? Mbona watu wanazidi kusikia tunataka vingine vitu vya David? Eske unafikisha wapi? Okay. Ufafanua kwanza vizuri. Siandae film. Tunaandaa film. Paske tuko timu. Sasa sisi ni wanafunzi wa Université Lumière de Bujumbura, tunafanya communication. Sasa hatukutaka tubakie mikono wazi tena, tuko artist. Tukaona tufanye kazi. Tuliandaa film, jina imeitwa La vie des étudiants. Partie 1 iko deja ku YouTube, chaîne yetu YouTube ni Bantu Muyale. Hapa tunaandaa deuxième partie. Hapa kwenye unaona saa hii niko mtournage, najiba wakati kidogo, nasema ni ndugu yangu, acha tujibiane, kama inaweza msaidia na mimi nanisaidia pia. Nashukuru sana. Unasema ya kwamba pati moja ishatokea. Sasa unaonaje pati ya kwanza, watu wamependa au wamefuatilia vipi? Ndugu yangu, naona hii kazi inalomba akili, pesa na muda. Tulitosha pati ya kwanza, hatukuwa na wazia gisi, tulikuwa naichungia. Tulifanya kama tu movie, tulitaka tufanye entre ba étudiants. Sasa tukafanya movie, tukaona movie imetembea fasi zimwazimwa kuba universitaire. Movie na confirmer kwa Kifaransa. Baseme movie kwa mni shi tulicheza Mkifaransa, sitasema uongo. Ni lugha kwanza shi tunazoea, tena ni lugha ya nani ya osi, ni lugha officielle ya nchi. Voilà. Na tukacheza movie, iko kati ya movie huko Warundi na Wakongomani pia. Na Watanzania watawaona mule. Yani ni movie haina ubaguzi, inachanga kabila zote. Ulisema kama ni timu, mko wangapi kwa sasa? Timu pale unaniuliza kama staff tuko 5. Kama staff tuko 5, yani 5 na tuna demu moja Murundi kati yetu, paski ni demu mwenye anafanya naye kazi vizuri. Wale wengine wote ni madume. Njoo hiyo. Okay. Mwanamke umoja, eske mulitaka tu awe umoja au sijui mulitaka huyo umoja au hakuna mwingine mnaweza mkatafuta ili na yeye awe na awe umoja wawili watatu? Hiyo ni en fait, unaona kazi yetu ya nani ya sanaa ni kazi ya courage mingi na kazi ya sacrifice mingi. Wademu wa mingi ni nguvu sana wawezi kazi kama hii. Yani unakutana ule kama alibaki yeye umoja. Kusema kama mbele tuanze timu walikuwa wengi. Lakini kutokea na masharti ya kunzi na gisi tutatembea ya kunzi, ndio maana alibaki umoja. Hatukutosha mtu, walijitoa wao wenyewe. Yani walikuwa wengi. Hatukufanya ubaguzi ya mtu, ni masharti tu ya kutembea na ya kunzi, ndio ilikuwa hiyo. Nashukuru sana. Sasa hii pati 2 mko mna prepare au mko mnaandaa?
inaelekeza nini, kitu kadogo ambao mtu asikie hiyo kabisa, nikiona mimi napashwa kufuata hiyo. En fait hiyo jibu ndaijibia mfumbo. Yaani kusema hivi, maisha ya wanafunzi, kila mwanafunzi mwenye kwa hapa Bujumbura ajiulize maisha yao inakuwa vipi. Sasa kama anataka ajue maisha yao inakuwa vipi, akuya atizame la vie des étudiants, ataona maisha ya mwanafunzi. Nashukuru sana David. Kwa kweli unaona kama ulisema ya kwamba kutengeneza part 2 film binabeba muda, binabeba franga, binabeba nini. Sasa ni kitu gani ambacho unaweza ukaomba wa Kongo wanakufuata, sijui East African import wanakufuata, umesema ya kwamba mko na channel YouTube, kitu gani unaweza ukaomba ukiangalia gisi mambo yako magumu mazito ili mufikie kwa kitu kizuri? Ya kwanza ni support tu. Chibote tunataka support. Na shit tunawaka na slogan, nafanya kwanza kazi, ndakia kulomba support juu nishafanya kazi, ni kuoneshe kazi yangu. Sitaki nijitie mupares poke unipe kazi. Nataka uone kama niko huko na mfanya kazi, kijana mwenye anajituma poke unipatie mie kazi. Kitu mwa tunataka tu ni support. Support sio hela tu. Support unasema hawa vijana tuwapatie material, hawa vijana tuwapatie hiki na hiki na hiki, ipuke basaidie bafanye kazi yao vizuri. Okay, David, nashukuru sana kwa gisi umenipa muda huyu, na ulikuwa mkazi nyingi, lakini na hivi ni vizuri sana njoo watu watasikia kumbe ile timu kabisa siku nyingi hatuioni iko inajiandaa au iko na prepare kingine kitu itatuletea. Na nakushukuru sana. Nashukuru sana. Ile naomba watu wa Bujumbura kitu kimoja, tujifunze kufata ma sinema za Kifaransa, nayo tuko mpei francophone, hatutajikomparesa yuko mpei anglophone. Nafurahi sana hapa napenda Kirundi sana, sikia watu wanasema Kirundi napenda. Nasema hapa niko Burundi napaswa jifunza Kirundi. Mimi niko Dume ni mtu mwenye akwake na inchi, kwenye ulifika kulipata maisha na njoo inchi yako. Unaona? Hapa tunachapa kazi. Nasema maisha ingikamata Burundi na baki Burundi inakuwa country yangu. Unaona? Sababu margema difficulté tulipata financièrement, ma complication, kosa tulikuwa kutana materiel zinatuharibikia, tunakuwa obligé tubarudishe tena kunyuma, balikuwa na tukomprendre, wanatuelewa. Nasema mimi nataka kwa realisateur, nashukuru Mungu hivi walini comprendre, na vitana ni watu wa moyo. Wenzangu wa etudia wanajiima muda kuenda hata kwa masomo, siku moja wanasema leo tutasoma, tu realiser kwanza la vie des étudiants. Sifurahi kuona mwanafunzi asisome juu ya kukiacheza movie yangu, lakini anajiba ile siku moja mu wiki, anasema hii siku moja na mimi ndajiba niende nifanye ile kitu nisaidie movie yangu. Na vile vile Warundi wengi mtawaona mu la vie des étudiants, wengi kabisa, sio moja, wengi wanacheza, mtawadécouvrir na maseneze wanacheza. Vraiment sitabia mingi ya kuambia, rendez-vous wakati ya kutoka mwisho, kama ni mwisho wa mwaka sitasema muda, mtaona tu. Tunashukuru. Asante.